pangan Tumasror tuhasiat Nagong bersali tubulan hasiat Oleh huilok curi Nadengan di masa Orang tua udah curi belum pangan Dungalah Rawati dunada Ditinggal pun hoa Nasi doi natukan selagi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Umur baya badanon rono baut kape
Sot bayasya bolonari Ondo madirung nadi baya pasape Danghoras domasiat kamion Oyi siyale tarunang auda
فسابون السماء نسيما يونون ورما معصوم لنمون أفلا إليا من تبايرا نجاون تفنوا بعد فنسون النور أما قم تنسي لبنانون ترد معني فمن دغاني دون والنما يدنا مدون ما إذا لا يزيد ترمون نجينا قول لأنكم نمون إنهم موتهم بيانيون دون ليجتنون قنانون Bayada.
dong manggura jolo mani somba kaki mada somba baya unu dilangit manangu pajojong jojong kita no manena umaya joja akiwan tano batis tano baya barengi hatu wandani tondinot pangadarun padung jong dari baya galanggangi imawat kape namo rapuli apalagi dasi anak bayarajai nama makeon hakku bayana dengangi sadaun boto tumok tok tanoi sadaun damak tumudu bayana ngiti apalagi onna mora baya puli nama makeon dan limbaku namar baju bilala baya bilunun namar song damar tapak baya kudai masuang manang burung dua sejoli nalawat terbak babaya tumulani atong akat po jari akat po mangjari baya sapului morong angat datu abaya raja ngani dia mata raja panusunan bulun nadi umbar di bayo nagodangi diluwat longgong dia ekta nabarawon namar saksiyon danang damar sitoramon digalanggangot silang saya dawotangi digalanggangot na subaya marung iton mudah ulas menurut turun dari baya galanggangot sisa hirul dabayota dipahukuni halak baya abangatai almarhum baya tongkuha kimi somoni inatta baya sori pangadawon diopuk tahun daboru daulai ganis mani hadung pintu pangadawon mamanurut turun bayo baya pangodi siluat tunas di baya amatai dia matan to bagi datang sungi apalagi dahiran tasuri pangadai di gadis wanita no baya gulangon on mangap seda boru rambe mudah ulas mudah taringot damang masona yonon sambilan bulan koda di kandungani dapat 10 daparong ditong kita ni datopet mamang di sada baya masumon marumur pomang dato lumulani di dalam mamang laut baya naumuli ang goli nung diinan tamurura radon tanang marun baya soro nyangi radong undamang magis romaruni datopet mamang bisa datopet mamang bisa dabaya masui di barayak kotong abaya morang inun di burung mamang naso manjomui yang kape naso baya marumusi Roma dosar di baya tarok toki di tarok toki amano dinangatai naroma hoda maksian lautani upaya koma upaya koda mang baya tuku
patay Mamo sama magsisuan bayamulun Ang golidong niya manuhot tinatay Langsung domo damang gadi jano pani At kesisuan bulu damulong-ulun Namunong doon dadi pahit-hit At tungale mo na bayamuda anon Marumur ko manghirap ay sa taoni Na ditunggu-tunggu do dadiya manon Muda manguas ko manglilehin mainumi Muda malian nilihin bayamangani On mahulong niya manuhot tinatay Ang golidong niya manuhot tinatay Ang gotangis ko dito nga bayamorong ini Diginat tape marabu Copat mamangait makodangi Upot damang maruba bayapasiri Copat mahodamang makodangi Maruba ni anda magparasuki yani Ate muda jambatan niya ikodangi Dalan-dalan datu batang bayatorui Muda pamatang mungak simbur magodangi Kusorangon maktutolo dani gurui Mulo-mulo maksiko Mulo-mulo maksiko na bayada syaron Di banong bolitano bayamarenui Sampai dapat ijazatan dan lulusi Dilanjut kondo amang bayar MTS Leng di balo konitano ni marenun Nung dapat dangi ijazatan dan lulusi Dilanjut kon musim adamang aliyawon Leng di balo konitano ni marenun Kape bayake agama ani somaloho da amang bayamando ai mando angonda amado tinatai duk tamat ko dele duk tamat ko amang dana ali ai dilan ko damang dana kulli ai Tubalong ko ditano da sidipu wani Indun mamang ditano sidipu wani Ang golidong niya manuhot tinatay Manjalaki balanjo mo maksiko lay Suwadok kirimon mangga balanjo uwi Natahan do da baya mardalan ko laki Sareto marudan marlas niari Namar silok no Namar silok no baya damang marunguri Indun mamang di paru sawongani Manjalaki balanjo munasiko lay Datopet mamang di sadabaya masui Roma makape kabar parita nai Nada binoto damang matul salanai lalu dope mak semestero pati Magotap mamaksa to ngadalani Hancur dulu mapate ate naon Hancur dulu ate ningilangatai Sia-sia matong mangga para juangani Naman jalaki balanto musikolay Magotap mamaksa to Kadalani sikolang mangbitano sidipuwani Ang hade damang matul salanay Nang gohepeng mang naurang bayabagati Ang buwa matado tinatay Nata
Jangan dumang baya marami sa abisi Taran lobi ho anang baya sakit ungon Sisuan dulu dalam cada bulungi Mudah tetap damak kutaili yonon Dinatolong hamu maksya si manjungi Sinuat tunas niya maidatay Anggo ibotongunan wasi manjungun Masude domang martitel dasarajanay Humulat mao diba Humulat mao damang dibagas kodangi Nadalong damak hape bayat titelmui Ulang ko damang mayosal bayat diri Perjuangan dia madailatay Hodo damang bayadana soolon Kumonat ko madamang bayayidongani Duk tamat ko bayani andibanay Dung gagal damang dakuliamui Di palag kamaori Balogo manit ko tabaya medani Naman jalaki bayadang olun Disio manidapar pidowani Oy siyareta no nangauda Diangkat boleh dari wali madai tungan bayanan yun mudah tetap bayada sisa hiruni gagal na amang dakulyamui Nipanak ka mahu bayadi pabuati Tubalogo dadi kota baya bedadi Naman jalaki damang damolumului Indun damang di kota baya bedadi Marama onda nasu Marina onda nasu bayaina ngatai Anggolidung niya madot tinatay Dopak ko mang ditano dani halaki Dopak ko damang dirato dani halaki Yototo da amang martupoli sangi Namanungut tu si suwanda bulunay Natutudoi bayamat sa dabulungi Mabiyada si Mabiyade siswanda bulukui Indun mamang nirato dani hadaki Taran inna maamado tinatay Namalungut tu sinuwanda tunasnay Imawat kape bayada sisahiruni Mudah tetap amado tinatay Tatap poda maksi suat tunas mutui Nadi juang uyumang marami sa bisi Mulai damaksian bayam menek nai Madisun masude anak kamatay Apalagi tomaraduna mudatay Natinggal madihaduk pitu padani Kope natinggal di tanoni mare
Sungonimu sehalak amat tuatai apalagi damaradu daulamui dia matale bagi sayangani apalagi dasutan marato masih madison masude dari galang kangun diudat tadi tano dari marenun mudawat kape Nasari boru daharapi boru wangit karang bayamo pangi mereni danang bayada di tortoromui tarasimot mama dia matanang daparin jeng anon inun manitano sigiring balogo dapat anggaru kurtongai dia mata otong kuna kubogani apalagi nangin atas sori padai naboru warit boru dahasibugani gadis mani ain nabaratulun nalaus lakkaho majun iluni bayai natai napabuat kot sinuan daboyunai nalakka manang matua bayabunun o isiale tarunanga uda apalagi dasi anak bayarajai muda tersingot damang dai botomun ibotomu mangbayada siakanon imawat kapesi sarida wahyuni matua bulu putanoni sidikati namarti terdasar janane agamaun natutudon guru baya pendidiki muda taringot dai muda taringot baya dai botomui almarhum maut sinur saybai namarti terdasar jana ekonomi mamulak musebayaniat tutungani gari bisa merkata baya surai so gari dopak baya molunai kita baya marsiale ulangunon rok sonang do di bagasan rogai hape madung ulang pangbaya tutungani muda taringot madi ada mampu barita ngoni mangonok tokindo rumah tua gulungi muda tarsingot sinuan daboyun imawat kape bayasinur hapi jai imawat kape boru bayatan tungi indun manang di bagas parpido wani
on manapa waktunya mainangatay mudah tetap ada sisa hiruni paso ng mamangiro kamu nui ulang lupa jasa budi dia mangatay dia mata dadomot bayainangatay menjadi keluar kamu sama wai tubuhan laklak kamu na magsikorui tubuhan anak martina dohon borui hamu peda maksipanjang umuri dirasoki na marganda bayalobi muda dietong na magsambalik jomurun di holong mania madungot dinagatay natangan domang baya marabisa-bisi tusisuan bulu na matsada bulungon ondo malinong nari ondo malinong nari baya pasakapay toro-toro nina mora baya pulay nakano banondo pedatu sapiyani na marapangir day ng marapalay-palay na mangido tuwa-tuwa magagabay sa reto ba nagsipanjang umuri on madalan mamun bayat tuhargang anon dia mataraja panusunan gulungi nadadong benang matu kaya salanay lakpa malobo mangido mangapta mangido isini natutulon bayamat sada bulungi dapadurat-urat dibaya ati muni apalagi ondina apalagi mangbayani na mudamui natinggal madihadung lupitu pangadangi datta mangga parenjengende kani somoni muse bayadara muda mui apalagi doharak amat tua gantai dia mantu atta mandi bagas kodangi mangi doa tua mantua gantai somartua hodang dibaya marsangangi ibaroni tano baya mare dia matada sultan marato basi Roma siswa ronda bayo baya tangan jungi apalagi dapat kita hasayangani biudang mangda parenjeng-jengani natinggal madihadung lupitu pangadangi opena tinggal di tanah di mare nui ondo manjuna di baya pasang pengun dia juga tadi onang bayang onangi sampuk saluwangi mo bayo mangi dia mata baya mangaraja pamoti onang di bayo dana suti unon nalak kamawon bayala tapi hami pesule manyong koni horason oi siale tarona auda auna
Halo. Barok pada tangan mi. Adang dua adang. Adang dia. Sekolah ima apa sih? Sekolah siam mirang nia. Do barok pane. Do barok pane. Banyak tu macam tu. Aspada umum. Do, ayo ma. Izin kami diri jalan. Putut. Lepas si bayi berapa Oh, dah boleh ada sabun. Oh, tadi dah mesti pas. Ada habis lagi. Mana go? Adong lalu ni mo. Doko ya stop kali jolo nang onan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetapi sabtu nang martabi. Dua saran sudah harajaan. Harajaan di 2 tahun songoni raja namin na balok sampai sa turbing balok. Di pasulong di palobi tupi mata raja raya palusunan bulung. Songoni itu sudah sucia bolonan. Umum na tumarado kong sorkot. Baik ke barisan ama songoni barisan ina. Dong dapat hadir sa api kumu. Ime tepere bangunan non. Naroy siya dyan sa api sa julu na daw sa na doon. Sa hubungan rupa siya tuturan ng pinagkinin. Yang bahwa mula major pelaksanaan ITB na rupana. Hindi ilipot di Bibol na pertama sekali nagyot mga resmiyon sa aking manjuwon gor mapabang ibayo panguli habak kali tinggal suko. Sa ikarenso sebelum sa mijuwon sebelum sa mi resmiyon mangiduhami mula sardaw do bisyan tapionon asa sama-sama ita padonok mulong dunok ita parapat sa utik. Dibalik ni ilong dapat sa mijuwon na ron sa aking mi resmiyon untuk membuat gorkan nyon mangido hami mari dulu sama-sama kita oras ko sekarang ini berjuang ko nami mari maju kita bagi bersama Goar ni bayo panguli Sahirul Tanjung gelar
tongku hamonangan na poso Tanjung. Goar ni Bayo Pangoli Sahirul Tanjung gelar tongku hamonangan na poso Tanjung. Sakali naik goar ni Bayo Pangoli Sahirul Tanjung gelar tongku hamonangan na poso Tanjung. On may dapat kupuntuhan ni Rajaan di 2 tahun. So ngoni Raja Tanjung sa Turbing Balok masa tokdang goar mo to bang ni Bayo Pangoli habak kali tinggal tuko. Sekarang ni ben goron ul kabutan ni Rajaan doon. Ay mangido sabi manghimbot itu sa Sudena goron niyan ulang kita sia-siawa. Mulu ada siman dokon isi saja manyanyaon goron. Ako tahan doon ibar di utakon. 10 kali karugian si lawan. Sekarang hanya mangido aso goron niyan ulang kita sia-siawa. Di balik ni ban Bayo Pangolion. So ini burna dia doon makahangilo so ni marangko. So hatani pama sada doon si tok hite. Lena sudah doon mangite. Tay kay lang doon kahangina. So ini anak bulu na dibuat. Mula mata manjari kahanggi. Na pertama sekali Abdullah Tanjung anak ni Baginda Huala gelar Paki Ahmad Tanjung. Kapaduaon Atip Habonaran anak ni Baginda Sukur gelar Mangaraja Habonaran. Kasapatuluan Basrin anak ni Mangaraja Oloan gelar Baginda Nahombang. Omen menjadi kaanggina. Seterusnya naman jadi anak buru Asar Siregar anak ni Mangaraja Soaduon gelar Manotopkon Siregar. Omen dapat kami jauh saat kami imai cakap bangunan. Kurang lebih hai para jolo mang maaf. Kami tutup ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasa suwe mon rupai naman jadi tutur poda artinya opisan bas gorang nomor 2. Meludung dapat artinya ijokon guar matobang ni Bayo Pangoli. Sampai artinya habak kali tinggal tuko artinya melangkah mon ima tu acara ni nama mangir. Atong dalam hal on artinya pertama sekali kami pangido mon tu sudah akamaran suut sia bolonan baik artinya 1 tahun songoni artinya luar dohot dalam sekaligus mamangidaun artinya di waktu tadi luar dohot dalam. Atong kami pangido sekali lain tu sudah barisan suut sia bolonan di markah hanggi apalagi markah hanggi pareban luar dohot dalam aso dapat artinya imarotu tabian raiban terbotima. Sada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunu sudah marah. Dawo bala, dono parasukian. Budakat terus. Batung benang. Ada 2 tolo onok yung rumah ngolu 4 5 onom itu tunduk cara marah dulu orang para suku coba boh marah tar besu minuto sada 2 tolu stop jolo onok jolo rumah ngolu 4 5 mudah-mudahan dapat melaksanakan rukun 85 onom itu tunduk cara marah do bala donok para sukian amin ya rabbal alamin. Abo, tolong meno. Tangan na itu. Marimbar bibe, udah terus. Nebet ko. Loh. 5 sampai rukun Palimaun. Ono itu. Ono biaru. Itu cundut suara marah. Daul bala dono parasukia. Ada 2 tolu onoknya umur mangolu 4 5 sampai rukun Palimaun. Onom pitu tunduk suara marah daw bala dodok parasukia. Amin ya rabbal alamin. Sodai bo. Sodai jolo sodi. Tulang marah. Oh, bisa sama ringga sode. Bisa tumpukan juga. Ada tumpukan jina gini topung gue. Mudah-mudahan keluarga Sakinah mawaddah warahmah dot rasukina songot timus menaik kuginjang mania perasukian. Kita oras kun majolo turun noli mangidot jatu Allah Subhanahu wa taala. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas.
dapat kira jauh. Takir betul, serta kalau kena. Untuk mak. Lejo loh. Nanti dalam itu. Rabi jalan ni Rabi. Podi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tok senang nada siya tu parumay kay kumang awat itu mang di dunia doon. Kasi mga doon na silang kumang yan lamang nagmulot at tok pinumang lalo may tiwagaton niya mamin. Doon ko pinagaling gandut na dati padot lituan mga ituwi. Dari nakalaluan pinta benaw sa radio hadiong iba. At tong men tunyo mang mulai sa daro namang mahal sa tumang tanggap. Talaw ito kung meron matuloy